Itura-inĩ rĩa Kamale gĩcigo-inĩ kĩa Magarini kaunti-inĩ ya Kilifi kumwe gwa kũrĩa thĩna wa ng'aragu ũgũmĩire andũ na gĩkĩro kĩnene, aikari maramũkĩra ũteithio wa irio kuma kũrĩ gĩkundi kĩmwe kĩa andũ a wĩrutĩri. Chakula hatuna, watoto shule hawezi kwenda shule, wanakaa nyumbani hatuna kitu, wenyewe tunakufa na njaa. Watu inabidi wa skip meals, wakose labda breakfast, wakose lunch, wapate dinner, na hiyo dinner nayo haina garantia kila siku. Wengine saa zingine wanaenda hata siku 2 bila chakula. Kwihoka uteithio oro wothe ũngĩũka wa irio nĩguo ũtuĩkĩte ũtũro wa aikari aya arĩa nĩ arĩmi makiuga mathĩna maya makĩrĩirio nĩ wagi wa mbura mĩaka-inĩ ĩna mĩthiru. Maisha ya huku kusema kweli, kukiwa kuna mvua ni nchi ya raha sana, kwa sababu inaweza kukuza chakula ambacho kinaweza kusaidia kwa muda mrefu sana. Lakini tuseme kwa miaka 4 ama 3 hivi kule tulikotoka tumekuwa na shida. Tunategemea ukulima haswa wa mahindi, pojo, mihogo, lakini yote hayo bila mvua hatuwezi kuvuna. So hali ni ngumu, hata ufugaji pia. Ile mwaka ya 2021 tulipanda hata kumea mbegu zenyu hazikumea. Ng'ombe, mbuzi zikakufa. Ikakuja mwaka jana 2022 tukapanda, ilimea vizuri mpaka kutoa punga, mvua ikakata na hatukuvuna tena. Then short rains tena za mwaka jana hivyo tumefail again. Hamwe na gũkorwo matarĩ na irio kũrĩa na thĩna mũnene wa wagi wa maĩ ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ na hamwe na kũhe mahiũ. Kuna visima vile cha shallow wells, anangojea hapo maji. Anaweza chukua kama 6 hours to 8 hours ndio wakawa wamejaza kama mitungi 20 ya kusaidia mifugo. Na je, mtu akiwa na ng'ombe mingi inakuwa ni shida zaidi. Makiamũkĩra ũteithio ũyũ marĩ na gĩkeno kĩnene, ihoya rĩa ũteithio makĩria nĩ rĩikĩtio kũrĩ andũ a wendi mwega nĩguo kũguna aikari ona makĩria. Lakini sasa hii chakula ya msaada haiwezi toshia kila mtu. Hiyo ndio sababu kwamba hatuwezi kutegemea msaada, na sahi wananchi hata kila mara wanauliza chief, hii chakula itakuja lini? Because ile last time tulipata chakula ni last December, ile ya msaada wa serikali. Na kuanzia hapo mpaka sasa hatujapata. Na si kwamba tulikuwa tunatarajia kuwapa chakula hicho kidogo, tulikuwa ni kingi, lakini kulingana na uwezo wetu hatukuweza. Hivyo basi tunaomba kama kuna wahifadhi wenye wanaweza kutusaidia ili zaidi hata wakati mwingine ili tuweze kuwapatia chakula kingi zaidi. Tiga gũkũ gĩcigo kĩa Magarini, icigo cia Rabai, Kilifi ya mũhuro na Kaloleni, ng'aragu onakuo nĩ ĩhĩrĩirie makĩria. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.